Emergency Ghana TV Ashephonia Kwaba Ebusiafo Yasanso Ashewi for ase yenda twedi amponya kopo ase so de nnenso de afam ye bi dide se bebi bia wo bia nyama ekoso ye de ama ebusiafo sisi ade holding heart ne de aba ewo nkola ne mu ankasa nti ebusiafo ye wo mofra na ye nhwe ye omudi die mu ni omubibia ya ye make sure say ye be hwe so ye de ama omo ene ye mami bi ede na sem ababeda MFK e wo Lawson Afisem so na sem odi ba ye se ne ba enya holding heart eni tebusuafo omo pesika e de abo omo ba no ama omo de omo ba no akọ hospital nti ene ye mami no e de aba bepie mu e wo hase ya o cheche ni semu e de akyere ye tebusuafo ye nsem ne enko ne ekotie mu pacho saying atwonyame adom mami pacho efro saying pacho efre mi seli na kumi oba seli anopai de ne donam anopai de boko na nya boko sa me pacho anopai de boko na nya boko sa last year na me back kuma yare ye na ye de ne call Holy Family Hospital ye duru na doctor se wanya na ohunhum ye no mienu enti ye nkotwa eku na ye ko e ba kuma se betwa eku no ye betwa wie ye de koduru Holy Family doctor se akro na nya holy heart enti je se ye ko kwalebu na ye de ne ko kwalebu ye de na kwa se de ye be ne se e wo se omu ye ne surgery na akra no so ho no ma na wabu ahwe ho a na wabu ahwe oda ontiminda ya ontiminda ni nchemu gise mbutu yenko a onidi na aduane a wodi nyina ye nutribon ana koko na ya nnamu a na me de ba beto aja Lawson so de bia me ne me ma me mo yehwe na yese aja ye de ba beto one wapamfo monim na masum oba pause e fro saying pacho friend seli na kumi oba seli sese nu medwen wa menti ase wo se yenya animdefo na omutimi kire ye niema bi mu because holding heart no e ya so oba pa wo call doctor say den na kofa wo how ne bai doctor say ayenisio doctor say den wan chire say bibi say na bibi say na bisa ne say nti die pa na de ba wo say etu eba wan chire say bia eniema we ne keka bom ade say na esi ekofa holding heart eba akra ne nyamfie say onya 2 years shase say na yare ne shase amode call ya doctor masa diagnosis no fi say me wu ni nyina oya na wanya cold okay nti dey cause infections na mama na dru na ye dey aba nti asa we no ba na ye severe ti Sunday bi kra yankwa sorry na ne papa say ye mfa no nko na ye nkohwe na me so na say cold dey ebetima to na say ba no ma paransuo bi be dey no hospital no on the hospital na nkasa because me wo no me nya problem nti I am mfa ni nia wo no nya problem ben me yare ya inso be gina me mfenti wow me da oxygen so 10 days wow ti the Holy Family 2 weeks 4 days in oh wa cray onya 3 weeks anti wanom no from 3 weeks no ena inso be gina won fin oxygen so 10 days efe akra wo fasa wo hawi mu amano no so ba ya wono so enya heart defect a eye holding heart nti se niti kra na ne ya me de ne ko hospital me pese problem ya be ba ne side nti doctor say e kan e say o say 131,250 na say 1.3 billion e chire hey asemo oba we de adwuma ye teacher ni ewen Sansama St. Peters Techiman Sansama St. Peters ena wure ni be mena wo yire de chese ni suo no ontimi mie na no memra won che mpacho efro saying mpacho on from Poku Eric eja Poku asemi ba ya na mo be na watu afa ho ama asemi ba de watu na mo bebre mi anka sami teacher ni okay on so chira de ewen ewo Agosa basic okay Agosa basic okay nti wo yire wo Sansama kwan so na so ya to atwini sunyan road pacho okay nti amuka say enko kwalebu no ya call first day by doctor na so yenko o say 2 weeks nti mi anka sami kwaji loan kra kakra na ye dey tana mo sana be 3-4 months time no so confirm a chere say holding heart and that this the solution na surgery no nti either say ha na say turkey chese o be surgery ni da say o be wo Ghana ha kwalebu ana say turkey eno ho plane ticket ho visa ne ade be ma monya kakra to
Me pacho yanya 43,000. Oh God. Sikani 130,000 and over until the me fan 135 and mwanya 43,000. Oh, my idea, my pim subia busia akra ne friend is saying. Friend Victory Oforiado. Victory Oforiado pejane ben Mike na me se metim ne madam for akasa je say on the feeding bottle ne tua na no watching me he che Mike no kona no mame Victory how are you? What is your name? Otimi kasa kakra Kasa na so when you say 2 years yes, but okay. How are you? I'm fine kra ne mu na ho because of side problem no. Okay, Victory madam for et saying ya ne de aba mpacho mo kwade ansori minti o Methodist ukwa Methodist ewe imfa Techima kenten abusia de abai ayeminu mienu yesi wonsom eni nipa abatan wo mapem so bia 1.3 billion enye sika ketwa minko mintimi papa ne ne yire teacherfo o musika yesen sebe ebosen obekwa akwaje okekabo mu a 1 billion 500 million crown ontimi enuro enti no Victory how the man kasa mane mame back me vocalist no mi yapa back me Victory how are you o say yare na ba de na ye no eba oko off otimi collapse kra last me try de no on nkra miss mo keji nti won nkra ne ete wana me mo kotina me ma ne kwatena nkra ni mu se be metimi a kira de ti mo su no me so mo fa ne mra obedu ya na oko off wow da mitete mo na madam ba ko de ne ka ye de ne ko na we say ya moa anya surgery intem na dakro tim oko off na wan sorry bie mu a edien ene ye beka yenim akra ne daache akra 2 years so me de say enkra ho ba sem say ya na ye me ya na no me ko afia sapon ayie minya 500 Ghana cedis we ye na say me am lawyer o ma me 400 Ghana na de e che so minya 500 cedis me de say sika no etum e wo ha say ye kwa ni mo no e bia na me sign de bia so but 500 we na e she me bag mo no me di kan e de eno ato ase abusua ye nka momwe na ye mpere 1.3 billion na sisi e papa ne ne yire o mo de kakra ba enti no ye hwe de awrade wo be ye tiefo ni ahwefo munyiye muda we so bi aba o enye ye pe ene se da ne da ye de beba na so akora yi ne maame ne papa ba ye yentimi hwe se ye mfa akora yi nko no wonko wu yentimi 0247 27 03 27 0247 27 03 abusu aye mo aye baketoa akora ne din no san kai me biem Victory ya mo akra kunim Victory jesu mame Victory mo akra ne jesu mame abusia wona da fidie no so no dem kra so dia no mo say ya de akra utimi call off ne ade so say pinti kama mo ma ye mo ai na hole in heart ho entansa bebo ye ba Victory no yentimi emwa na yenkonko ye surgery ni yesi ida se Ghana ha kolebu ana se Turkey ena yebetimi ayesa surgery ede aboa ye ba Victory na yakoye nim abusuya yenhwe Bright aboaje wa send 100 Ghana cedis Bright 0247 27 03 27 0247 27 03 27 enti abusuya moma yenhwe na yemmoa na ye bay surgery a ye pese ye e de correcting a heart defect a ye hole in heart no yentimi enhwe na ye famu de kakra ye betimi aye na ye de akwakoye surgery no ye nye na ye mfamoa akra ketwa Victory Charles Odame Asante was sending 50 Ghana cedis Charles Kwame Amwa 20 Ghana cedis Majora Enterprise ascended 300 Ghana cedis abusia de ba betimi actually udin ascendie na yabo udin ede adawase Theresa
Dokuvi was send 31 Ghana cedis. Number near 0247 0247 27 27 03 03 27 27 0247 0247 27 27 03 03 27 27 Thomas Oben every year 30 Ghana cedis odiaba twediapo onhyiramo yebaketwa victory nkunim wona ne ho akwa nwuhie mu 1.3 billion abusia yakofa ne wo he menkoa mentimi abedwafo yenkoa yentimi ketua biensa yenkamomwei na yemwa ye baketwa victory ne yenkonko ye heart surgery no emfama no Safia to Hussein was send 20 Ghana cedis Kusi Emmanuel 70 Ghana cedis Sarah Day Amon 31 Ghana cedis Portia Morrison Ajay 50 Ghana cedis Rosemond Adoko 50 Ghana cedis Ali Mashafira Shafiru was an 10 Ghana cedis Samuel Otabil Ajay 20 Ghana cedis Anthony Apia 20 Ghana cedis Cynthia Apiana 50 Ghana cedis Peter Samoa 20 Ghana Nancy Aduakwe na Adi 100 Ghana Benjamin Kojo Mensa 50 Ghana Josephine Opoku 100 Ghana Jonas Niteiku Ayi 50 Ghana Veronica Yeboa 50 Ghana David Kwaku also the 50 Ghana ba Emilia Kwansa 50 Ghana Martin Kofi Ofori 40 cedis Janet Kunedu 50 Ghana Razak Isifu 30 Ghana cedis abusuya still ubetimi edo die aba number no enwa no enti se wo frɛ na ate se ye wafidie so a eni die mu eye number na ene wa frɛ wo gina so no eye 0247 0247 27 27 03 03 27 0247 0247 27 27 03 03 27 abusuya obetimi dia Barazak Isifu edi 30 Ghana cedis aba ena fe Becca Yeboa 50 Ghana cedis Baini also the 30 cedis aba Dorcas Opon 50 Ghana Angela Apia 50 Ghana and Afe Charles Amponsa 50 Ghana Francis Akon 100 Ghana Teddy Damte Brown 200 cedis Bertha Amponsa 50 Ghana Esther Aka Jane 50 Ghana George Ofori Bisil 50 Ghana Fedaus Amadou 10 Ghana Salome Ohene 51 cedis abusuya ekuna edeye ni muno Elizabeth Crystal 20 cedis enye entokwa ketwa ene nebnai ye ba bekon abusuya enya asem ketwa but me wogidie say odi ba kakra yekeka bomu a yebetimi aboa ye baketwa victory na yapre enkunimdie ewo na yaresemu 0247 0247 27 27 03 03 27 0247 0247 27 27 03 27 Doris Ewadoma was send 30 Ghana cedis Doris Radinshram Pacho send by ni diemu ya na udi udin aka ho amame na yetimi abo Hamza Phones Aguna Swedro was send 300 Ghana cedis Hamza Phones Radi onshira wo emame na hwan why be kakra Bacho wa wabo high no any die mu afa che me mentimi responde anopa ye ni abre enti high for no any die mu 0247 0247 27 27 03 03 27 and 0247 0247 84 80 52 0247 84 80 Charlotte Frimpoma Crunchy NFA MFK Foundation o de ba yebehwe na yabodin wa ugina phone so na ni die mu kate call no na wa ma phone na freeze mintimi miani enkenkan messages no eti wa frɛ ejina 0247 270327 so no ni die mu kate call no na wa ma phone ni dum
Eni. Yesre yetiefo ne mahwefo madam Roma. Gina so. Yesre mo. Numbers ne ya bubu aya na ye ni bresema. Edi nti wo fra na wagye mu. Eno ane de ye adwuma yo. Eno ane de ye adwuma no. So Gina so ama. Ya baketwa. Eni die mu. Yesre mo. Wa fra gina so no fato form. Jemu 0247 27 03 27 and 0247 84 80 52 me ascendi aba na ye de aboa ye baketwa victory yare de eya 0247 27 03 27 0247 27 03 27 and 0247 84 80 52 0247 84 8052 yemwa ye bay e wo bra otiasie yenim se akrai den na wonyini aba beye se president ebi kra na onyina beye doctor bia wo ho obekire wakwa huhihiam ama little inkunim victory wono ene bia wo ba besa wo yade maame wa sorry nso den na sorry aye twen ho ben mic no mame den na sorry aye sorry ma ye kakra omo ma mo saying omo ma ye 21000 sorry ma 21000 okay enti Methodist Church yenwie yesi etirente ya yenya echesoa enti a Christopher nkremofo we de na abayo yenhwe na ye baketwa victory yentimi M1 no 0247 27 03 27 and 0247 84 80 52 yesi yemu nipa ewo bra otiasie yemani nwu ne yakosan line akwakobo ensoa e de hye nanimonyam owufo de animonyam ben mafia na te say nyame adumo me bane ni ata bibiane ne nyina ko Edward Kusi 20 Ghana cedis. Ramatu Audu 101. Francis Kwejo Usu 50 Ghana cedis. Lisbeth 20 Ghana cedis. Michael 21. Mary Dede 31. And our friend so Vera Boatma 50 Ghana cedis. Regina Techua 31, Paka Lisbeth and so the 31, Nuhu 10 Ghana cedis, Teddy Damte Brown 202, and our friend so Doris Odum and so at the 21, Mary Afra Owusu 20 Ghana cedis, and our friend so Isaka 50 Ghana cedis, Michael Bad and dear Abba, Charles Jesse 100 Ghana cedis, Ruth and Benedicta 100 Ghana cedis, Efia 30 Ghana cedis. Stephanie and so at the 20 Ghana cedis, Evelyn Ewuku 20 Ghana cedis, Janet Mensa 30 Ghana cedis, Comfort Boache 50 Ghana cedis, Bismarck Opoku 50 Ghana cedis, Agatha Menu 100 Ghana cedis, Rosemond and so the 200 Ghana cedis Abba, Evelyn 50 Ghana cedis, Nana Edu Jemfi ahafuano ono so the 50 Ghana cedis. Enti yes say yegusu a yeje. On sende wo de na won so betimi asende wo de aba. Number no that even so. Momode asende wo de na ebeboa ye nua keto no. He say yade we de yade a ehu. Afia ene yambo number no prekwen 0247 27 03 27 0247 27 03 27
enti number no na da so no edi ne ye Charlotte Frempoma Cranche anase MFK Foundation fa wo de bra se de moye mane bro so da no enen so ye hwemonim se mo begie enua bema ye ba ye wo fa ase ya de nyina enkunim victory na de ani gi aba oni o mam teachers for we de mu die ma ni asori for ya si afa na nyina enkremofo ya ma me dwomfo munye mane nye fese de moye no da no enidiem Ahwefo mi do bibia so jibe ma ye kohwe video no eba ye unsaka video we na wa subscribe wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho e de amamme ebusuafo sisi ade then times na just mpenyimfo no e na enya sa holding heart na sisi ade emofra no e de omu ho agimu enti yesre ye nhwe ye ba no mu yie abofra 2 years a onim hwe wa asase we so na wetimi enya holding heart abofra no ebrese abofra no de onim hwe because the way MFK na kasapla was like kwa no ade ye no kwa onim ade kro ono de onim se ye normal na so abofra no o blanca sente busuafo ye moa na ye ntimi emo asika na ntimi emfa nhwe ye ba no production line no na ye mame abo ede amanti sike bia wo bia se ye 1 city 2 city ye sikitu bia ensa na nkitenkete na etimi abaye etimi abaye kese ma etimi e de akwakohwe ye ba na ebusuafo ha na medimu ebesi update be fi story we echi e de abebia me de beba besom emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho e de amamedi amejiswani kechi mami esi Anderson ye be sanso e di shemo e wo fide passe so ebio ahwefo me da pass